Bwana Yesu asifiwe. How are you today? Karibu tena mtoto mzuri katika kipindi chetu cha tusome na tujifunze Biblia. Leo tunaenda kuangalia kuhusu habari ya upendo. Sema upendo, upendo. Upendo ni amri kuu kuliko amri zote. Amri ya kwanza kubwa na kuu ni kuhusu upendo, ambayo inasema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Mstari huu unatoka katika kitabu cha Mathayo sura 22 mstari wa 37. Ilikuwaje hadi Yesu akatoa huu mstari? Kulikuwa na mwanasheria alikuwa anataka mpime Yesu. Akajifanya yeye anajua kila kitu, anafanya matendo mazuri nini. Akamuuliza Yesu, amri kuu ni ipi? Yesu akamwambia amri kuu, mpende Mungu, alafu pia na ya pili, mpende jirani yako kama nafsi yako. Sawa mtoto mzuri? Nikikuuliza upendo ni nini? Yesu akasema mbona mimi sijui upendo ni nini? Ngoja nikuulize swali. Wewe kuna kitu unapenda chakula gani? Unapenda chips, unapenda nyama, nini upendi? Nani anapenda pilipili? Unapenda pilipili? Kwa hiyo kuna vitu unajua unapenda, kuna vitu unajua upendi. Hata watu hivyo, kuna watu unasikia unawapenda sana, umeona, lakini haturuhusiwi kutopenda watu. Sababu Biblia inatuambia lazima tuwapende watu, umeona? Kwa hiyo upendo ni ile hali unaojisikia, ni feelings unajisikia ndani yako, na hiyo ni amri kwamba inabidi umpende Mungu afu umpende na jirani yako. Mwingine anaweza kauliza, sasa mwalimu, nampendaje Mungu? Unampenda Mungu, kwanza ujue kabisa kuna Mungu. Yaani lazima ujue kuna Mungu. Mungu ndo aliyekupa uhai, Mungu ndo anayekulinda hadi hivi leo ulivyo. Kwa lazima kwanza utambue kuna Mungu, lakini pia uanze sasa kusoma. Ndio maana tunakufundisha neno la Mungu. Uanze kusoma Biblia, uanze kuwa unaomba, unasoma Biblia. Ukisoma Biblia utajifunza Mungu ni nani, utajifunza Mungu anapenda nini. Kwenye Biblia utapata amri, usifanye hivi na hivi na hivi. Biblia itakwambia upendo uvumilia. Yaani upendo una tabia nyingi ambazo wewe inabidi ujifunze. Kwa hiyo cha msingi saa hizi, yaani natamani tu kwamba umuombe Mungu kwamba Mungu, naomba unijalie nikupende kwa moyo wangu wote, kwa roho yangu yote, na kwa nguvu zangu zote, na kwa akili zangu zote. Na umuombe pia kujalie uwapende na wenzako, uwapende wazazi, uwapende majirani. Kumpenda mtu, saa ingine shule kuna mtu anakufanyia vitu vibaya. Mpende, lakini kama mtu anakufanyia vitu vibaya, sio kwamba ndo lazima uwe karibu naye. Lazima pia ujilinde, umeona? Lakini kupenda, wewe penda. Ukiona kuna mtu unachukia, mwambie Mungu nisaidie, naona mtu fulani hivi anakusaidia. Sababu Biblia inasema upendo umeshamiminwa ndo ndani yetu na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ndani yetu sisi tuna asili ya Mungu. Tumejifunza kwamba tumeumbwa kwa mfano wa Mungu, si ndio? Sasa Mungu ni upendo. Kwa hiyo na sisi tuna asili ya kupenda. Kwa hiyo tumuombe Mungu atujalie tumpende yeye na tuwapende wenzetu. Sawa mtoto mzuri? Hapo umenielewa? Kama kuna mtu ana swali, utachukua namba yangu hapo, utaiona, alafu utaniuliza na mimi nitakujibu. Sawa? Basi leo natamani ukachole kuhusu upendo. Alafu tengeneza kadi, kachole, paka rangi, alafu mpe mama au baba au mtu unayekaa naye. Mwambie nimejifunza kuhusu upendo na ninakupenda. Sawa? Mpaka kipindi kijacho tutaonana tena. God bless you. Mungu akubariki sana. Amen.